Kardom Karbenglang and welcome back to our YouTube channel. Kato koi fans tami adap ke me kardom. Nona bang ke adap prang lang yo. Mane non hese thoda hedi lapena bang ke. Nili tum people see blog se mar ver vedet pulop ma pulatang be hedi chikla yam tham bak dalo nili tum hedi blog se mar mela se non pena bang ke hedi blog sakimi upload pon ver popo yala dona tup par ke yo la thang bang ke yo. Ini tuh blog customer mar kila thang stam yaking dam thek thelang ma didi par ke nan bang yaking dam thek pikle ya thang tadi thang hello puna hello puna oh kitek lapen nang litu mane inut bahi litum hedi nang arju bang do pik hedana tuh mane YouTube income ko an lah pupu he mane majok setame YouTuber kimi atum setame mane YouTuber kaciman kang tung mason tum bangkit cining tung ping mati di madu setame lasi labang ke nilinang tanpo mane hedi 1K wis along si tangka ko ano ke long pula bang ke 1K wis long ke hedon tum tangka masih awe ho mane hedi 8K 9K wis limit ke $1 nanta pling lapen $1 atangka pelot Indian rupees pen convert te ko ano 81 rupees ne 82 ne anwet bon non dobam ke he lapen jo hala thang bang ke lapen yo lapulo update lamane lapu pinia bangke blogs ta kali aja ta kali lah nang litum pan hedi mane videos ta ka upload ya jording piglomati di lasi nang litum pen mane si update nang pilo mane blogs ki mista me non bangke upload pon po mane videos ka upload ya jording piglomati di tanato ciao thang bangke non bangke joidam joilo thang bang lah so update nang pi pus hamsat hedan tu pini bang ya mane blog se semar binang ta kali mane blog ki mi upload pon ponon pena bang ke la se on an ke nang support on thani le tum phanta hai blog ki mi upload pon mane YouTube semar ke hedi mane blog semar mane tangka do phane kali mane ninga che parong lahai pini phamchat mane karbeng lo YouTuber tumang ke hedi lan an ala tangka ke long pugawe dona to muthe ning ke hang ning che parong I hai lahai phamchat asih pinia bangelan velo dono to no me thang me blog sakimi anti pena dik klang dap klang tang de pinian ke lan velo